کاری رفع حشت دم باش دیس ام بورنه بشی داوی شپرتوکامه بشی کیمیا ام گهاشتن وانا دویم آتوم سرناوا وانا ما آتومه امی دوی وانا یافنی ایروده امی چه ناز بکن امی آتومی ناز بکن امی پیناسه بکن امی لیک هاتنا آتومی ببینن بی آتوم اشچ پیکتی امی آسن انرژی ناس بکن دیار بکن امی هجمارا سنگی و آتومی امی ناس بکن امی زلال بکن دیار بکن آتوم چیه؟ وکه امزانن همه هیبر جمنین پر بچوک بیکتین منین بچوک بچعوانای دیدن مجوارت گود آتوم شبو ام بهتر فیر ببین ام کارم چالاکی که رابن چالاکی اما او کل سپیکه ام بینن ام بکن دبش ام هور بکن بشترا او بشي قربون دو امواجي ديس قط بكن هور بكن حتى كو ام بگين آسكي گنا ماتي پرچكرن او پرچكا بچوچك او بشا بچوچك گنا ما تي دابشكرن ام جرد بيجن آتوم ما خوا چيه وكا بيناسه او بشكا پر بچوكا جه هيبريه كو همو طايبتين فیزیکی و یک کیمیایی هیبره دناوا خودت حوینه یانجی المنتی ام بیجن دناوا خودت حوینه یانجی دستینه آتوم امی پیناسای بنویسینه بشکه پر بچوک جي elementiye كو همو تايبتين فيزيكي وكيميائي elementi distîne ev weke pênase ji atomê re beşeke pir biçûk e ji heyberê yan jî ji elementê ku hemû taybetiyên fîzîkî û kîmyayî yên heyberê yan jî elementê distîne آتوم بچعفا نای دیدن آتوم بریا میکروسکوپین الکترونی این پیشکتی دینه دیدن آتوم منا مگود آبنگهین همو هیبرا نه بره دهات فهم کرن دهات ناس کرن کو آتوم نای دابش کرن لیپشتی پیشکتنا زانستی زانیارا آتوم جی لیکولین کرن خوندن دیتن کو آتوم جی جهن هیبران بیکتین جلبکو کان دناوا خود بیکتین نها می لیک هاتنا آتومی ناس بکن آتوم چه بیکتی آتوم خودی تشایک گرووره شتووکا که کو باره وینا پوزیتیو بیکتی و الکترونین کو دریگه هاده لدردورا وی تووکی دزیورن بیکتی ام بیجن لیک هاتنا آتومی لگوری ام تشایعوی ناس بکن گرووره وج آسین انرژی بیکتین آوا دناون داوی ده جیرد بیجن تووک کو او جی جدل بکیکن پر بچوک بیکتین بروتون خودی باری پوزیتیوه و نوترونین کو بی بارن یان جی باری واه سنگن یان جی بیجن نوترن بگشتی ام دبیجن باری تووکی پوزیتیوه شپر کو بروتون پوزیتیوه نوترون بی بارن و آتوم چجی پکتین جی الکترونا ایگو باری وانا نگاتیون لدردورا تووکی دزیورن و بلزکه و جهکه ندیار تفگری دکن
درفتا ديار كرنا جه ولزي الكترون لدورا توفيكي ندياره از نكارم ديار بكم اف ليك هاتنا اتوميه باش ام نها مقوت ام الكترون دريقه هانده لدردورا توفيكي دزيفرن اف ريقهين كو الكترون تيدا دزيفرن لدردورا توفيكي جيرد بيجن آستين انرجيه آستين انرجيه آستين انرجيه لغوري نابي وا هر يك شوا انرجيا وا جودايه اتوما حري بلند اخدي حري هجمارا الكترونا جحفت آستان بيكتي حفت آستين انرجيه اتوما حري مزن آگ هاتی دیتن خزایی د جهانی ده جحفت آستين انرجيه بيكتين اف آستين انرجيه ما قلت الكترون دواده لدردورا توفيكي تزيفرن وامجوار بتيبا سمبول دكن بتيبين وكا كي ال ام ان او بي كيو حفت آست اي انرجيه هنا هر آستك خودي انرجيه که جدای خودي قاسيه که انرجيه يعني آستا ال قاسية ويني انرجيه جا كي بلنتره مزنتره آستا ام جا ال مزنتره هركو ام دوري توفيكي كفن آستا انرجيه زيده دبه اف باش وقت ما قلت اف آسين انرجيه دورا توفيكي بهيفي مبهات بفهم كرن نها بلافبونا الكترونا دفا آسين انرجيه ده معنى ما قلت دفا ريقهي هانده دفا آسين انرجيه ده چهنه الكترون تيدا دزيفرن دفا ريقهي هانده دفا آسين انرجيه ده لدردورا توفيكي تفجري دكن دزيفرن باشا اف بلافبونا الكترونان دفا آسين انرجيه قالوا هما وصايا انجي بريكو بيكر زاغونيك جوار هي ريغزك هي ام سروينا ام دمشين ام الكترونا بلاف دكن بيغمان ام الكترونا د آسين انرجيه ده لغوري زاغونا باولي زانياري استرالي باولي ام بلاف دكن باولي دبيجه زاغونا وينا واي يكساني دو ان دام اف واي هجمارة الكترونين ان قد آسيدة به و اف ان هجمارة آسا كو امتيدة به هجمارة ام بيجن آستا انرجي يعني ام بين زمان ميناك هجر ام دا آستا يكم دبن واي يكساني دو آستا يكم شبديلا ان از يكي دينم يك دام كامنا بي آستا يكم چند الكترونا هل دقرا يك دام يك هفداني دو آستا يكم دي الكترونا هل دقرا آستا يكم آستا كي دي الكترونا هل دقرا از بيجم واي يك واي دو آستا دويم دو لغوري زاغوني زيد زاغوني دبجه بكم شبديلا ان معنى از آستا دو آدم ازي هجمارا دو دينم دو دام چار هفداني دو حشت آستا دويم حشت الكترونا هل دقرا واي دو حشت الكترونا دناوا خود تحوينا لدردورا توفكي تزيفرا ام بيجن آستا سيم واي سي دو شبديلا ان زي چه دينم سي دام سي دام نه هفداني دو حجدة الكترون آستا سيم دناوا خود حجدة الكترونا تحوينا آستا ام بيجن دناوا خود حجدة الكترونا تحوينا وهر وكيدن حركو از ان هجماره كي بديمي ويقاسيه كأنه الكترونا در كفا آغو اوی آسیده بجهد به وقت ما قلت چخیسی کو آست دوری دو که بکوه چخیسه و هجمار الکترونا زیده به آستا انرژی جی
زێدە دبە. ئەو جی بەلابوونە ئەلکترۆنان لەسەر ئاسین ئێنەرژیە بوو ئەمێنها خالێکە نو ناس بکن بە هەژمارە ئاتۆمی و هەژمارە سنگی چییە؟ هەژمارە ئاتۆمی و هەژمارە سنگی ji her elementekê ji elementên ku em wana nas dikin xwezayê hene hejmareke sengî heye û hejmareke atomî. Ji xwe ev cudahiya di navbera heyberan de vedgere çi bala xwe bidin vê xarahan cudahiya di navbera heyberan de vedgere hejmara wanî atomî ji ber ku hejmara wanî atomî cuda ye. Nabe got xwezayê de di elektron heman hejmarê atomî be. Cudabûna di navbera heyberan de vedgere vê xarahan cudahiya hejmara atomî ji elementan re. Elementan yan jî em bêjin ji atomê wana ê ku atom bingeha mane me anî ziman atom bingeha çêbûna heyberê ye yan jî a elementê ye. Hejmara atomî çiye heger em bidin pênasekirin ew hejmara protonên ku di tovika atoma elementê de cih digire. Çend proton di hindirê tovikê de ye em jê re dibêjin hejmara atomî. Hejmara sengî çiye? Ew komkirina hejmara protona û a nîtrona ku di hindirê tovikê de cih digire em jê re dibêjin hejmara sengî. Ez ê vêna sembola wêna ji elementekê re ji çi elementê re x elementek ne nas hejmara wênî atomî heye bi tîpa zêd tê sembol kirin û hejmara wênî sengî heye bi tîpa a tê sembol kirin. Hejmara atomî li milê çepê bi nî tê nivîsandin hejmara sengî li milê çepê jorê tê nivîsandin. Sembola wê a ye a atomî sembola wê zêde. Me got a hejmara sengî çi ye? Ew hejmara protona komî hejmara nîtrona ye. Çend proton di tovika elementê de ye di tovika atoma elementê de ye komî çend nîtron di tovika atoma elementê de ye. û hejmara atomî zêd çi ye? Ew hejmara protona ye pî yeksanî pî ye çend proton di hindirê tovikê de cih dibe û ew jî yeksanî çi ye hejmara elektronên gol derdora tovikê zîvirin. Hejmara protonê di hindirê tovikê de hejmara protonê di hindirê tovikê de yeksanî hejmara elektronên gol derdora tovikê dizîvirin. Ji bo em bêhtir vêna fêr bibin em mînakekê bistînin. Em ê mînakekê li ser hejmara atomî û hejmara sengî bistînin. Em ê elementa potasyum sembola wê K ye. Hejmara wênî atomî 19 ye. Hejmara wênî sengî 30 û 9. Em ê divir di hejmara protona û nîtrona û elektrona ê di hindirê atoma wê de em ê diyar bikin. Mane me got atom ji çi pêk tê? Ji tovikê ew tovik jî di nava xwe de li bikokên pir biçûk proton û nîtron di nava xwe dihewîne û me got ji elektronên kol derdora tovikê dizîvire dihewîne. Ji sê li bikokên biçûk pêk tê. Proton, nîtron, elektron. Proton xwedî barê pozîtîv, nîtron nûtere yan jî barê hevsenge em bêjin û elektron barê wêna negatîv e. Niha li gorî vêna em ê hejmara protona û nîtrona û elektrona diyar bikin. Ev çi di xuya kirin? Elementa me potasyum e sembola wê K ye. Ev 19 ev hejmara wênî atomî ye hejmara zêd. Mane me got li milê çepê li jêr tê nivîsandin û li milê çepê li jor hejmara sengî tê nivîsandin. Ew cî me got sembola wê a ye. A 39 û zêd 19 ye. Baş êm ez xwazim hejmara protona û nîtrona û elektrona diyar bikim. Hejmara protona ew hejmara atomî ye zêd mane me got yeksanî hejmara atomî hejmara protona ye çend 19 ye. 19 protonê xwedî barê pozîtîv di hindirê tovika potasyum de ye. Baş mane me anî ziman jî me got hejmarê protona yeksanî hejmarê elektrona ye. 19 protonin elektron jî 19 ne yeksanî hev.
بروتون چند به 1 به 2 به 10 به 20 به و الکترون جی نفسا وانا به نفسا هجمارا دستینه جبركو وك هفن يكساني هفن باشن ها هجمار ما بروتون و الكترون ديار كر ما نترون ازي نترون اي چاوا درخم ما نمگو هجمارا سنگي يكساني چيه بروتون كومي نترون و يكساني قش چخي سيه سي و نه باش بروتون چنده ما نفهم ديار كر نوزيه كومي نترون نناس است خوازم درخم یکسانی چه 39 ابو وک هفکشه که بیرکاری این هجمار نترونا لویالی 39 اف نوزادن در عالیه دن همایا ویته گهرتن پوزیتیو دبن نگاتیو 19 او درخستن 19 39 درخستن 19 چخی ست که درد که 20 نترون هجمارا نترونا یا هجمارا نترونا 20 هجمارا نترونا 20 الكترونا 19 بروتونا 19 ما هجمار بروتون و نترون و الكترون كو المنتا بوتاسيوم يعني اتوم بوتاسيوم بيكتي ما ناسكر يعني شبو هي سانترين از هجمارا نترونا درخم تم في هجمارا مزن سنجي درخستني هجمارا بتشوجك اتومي بكن و هجمارا نترونا بور دركب 39 درخستني 19 20 او 20 هان هجمارا نترونا يا الويدا ام گهاشتن داويا وانا يا خو بلويدا ام فيري اتومي بون ما بيناسا دا اتومي مناسكر به ليكاتنا اتومي چيا اتوم شبيكتي ما اسين انرجي ديار كرن اسين انرجي چنن او ريگهن كو الكترون در دور اتوفيكي دزیورن هر آستک خودی انرژی که جدایی مبلغونا الکترونا چاوا لسر آستا بلغ دکن لگوری زاگونا پاولی وای یکسانی دو ان دام ما ناسکر مل سروی بنگهی بلغ کر خارا داوی ما هجمارا اتمی و آسنگی ما ناسکر به چیه هجمارا اتمی او هجمارا بروتونی دهندری توفیق علامت هدیه هجمارا سنگی او هجمارا بروتونا و نترونا دهندری توفیق علامت هدیه ممیناک کل جیل سر بر معانی زمان علامت بوتاسیوم بر لوید ام گهاشن داویا وانه اخو از بهویم و سوده جگرتبه ون بمینن خیر و خشیده